Pišu knjige, igraju košarku, bave se boksom i možemo reći da žive punim plućima. Ne žele biti drukčiji, žele samo da ih doživimo kao uspješne ljude, a ne kao osobe s invaliditetom. Moj prvi gost je književnik, kolumnist, tekstopisac Krešimir Butković. Krešo, dobrodošao. Svaki dan, dobar dan. Krešo, ti si već bio u našoj emisiji, podijelio s nama svoju životnu priču, ali evo da se ipak malo vratimo u prošlost i u tu 90-tu, Da, 90-te ljeto. u Senju nastradao skokom mu na glavu, ostao nepokretan, završio u šok sobi, bio u šok sobi nekoliko mjeseci bez disanja. 4 godine po bolnicama, izvukao se, došao kući, pao u depresiju. To sada ovako dosta ležerno i brzo pričaš, ali u tim trenucima ti baš i nije bilo lagano, imao si dosta velike krize. Nije, dosta velike krize, povlačio sam se u sebe, u osamu, u depresiju, nisam kontaktirao s nikim, nisam izlazio van. Tako, dugotrajan proces dok nisam dobio psihijatrijsku pomoć koje, nažalost, u Hrvatskoj nema za osobe s invaliditetom. Sad ih ima. Pomalo se to volontira na toj bazi, ali... Shvaćaju da je potrebno osobi pomoć da prihvati drugačiju situaciju, da prihvati sebe kakva jest i ono upravo stvarno to je je sada. čisto nova situacija, novi životni moment, nova fizička situacija u kojoj se prilagođavaš novim uvjetima za život, samostalnosti ili nesamostalnosti, ovisnosti, tako da treba pomoć. I nova čak i psihička situacija jer se prisiljavaš na drugačiji doživljaj sebe. Ti si čak sebe i sanjao da ne hodaš zapravo. Ja sam sebe sanjao kao patuljka malog čovjeka, jer percepcija se mijenja. Znači, cijelo vrijeme gledaš sebe sa 1,40 m negdje visine i onda tako, kad sam sanjao sebe da hodam, onda sam sebe sanjao kao malog, niskog čovjeka, a pored mene su sve gorostasi koje ja gledam, samo što ne trebam daleko, zar da ih vidim u oči, da ih gledam. Dakle, onu percepciju koju imaš kada jesi u kolicima. Kada jesam u kolicima, točno. To se sve izmijeni. I kažu kada prestaneš sebe sanjati da hodaš ili kad počneš sanjati tu percepciju da si onda prihvatio svoj invaliditet. I jedna od stvari koje ti je pomogla je upravo bilo pisanje. Pisanje je pomoglo već samim time što sam u bolnici, u traumatološkoj. Kad gledaš ljude oko sebe i kako leže i kako besprizorno im prolaze dani u iščekivanju Godoa, jer ne znam šta će se dogoditi, mislim da će im se od nekud dogoditi, da će im se sama noga pomaknuti ako oni ne žele pomaknuti. I tako gledam te ljude, onda sam napisao prvu pjesmu, izbaci to iz sebe, i to su bili hieroglifi jer sam jedva mogao sa rukom. Kako danas? Pa dobro, piše se. Piše se. Danas pišem na kompjuter pa je lakše. Ali u ono vrijeme nije bilo kompjutera, nego su bili još papiri, još smo bili pismeni. Ne? Tako da sam pisao, naškrabao to, onda bi prevodio mami na hrvatski jezik i onda bi ona to prepisivala. Da i ostali mogu vidjeti šta tu piše zapravo. Da bude za širu publiku. Tako da sam 91. znači sa 18 godina, kad sam bio godinu dana u traumatološkoj bolnici, mi je izašla prva pjesma kod Tomičićevom, Zlatka Tomičića, hrvatskog barda pokojnog, u Ognjištu, hrvatskog književnog zbornik Ognjište, tamo je izašla prva pjesma i to je nekako početak mog književnog rada. Jedan od trenutaka koji su posebni za tvoju, ne samo karijeru kao novinara, kolumniste, je zapravo tvoja prva kolumna prije sada već dobrih 20 godina. 21 godinu, da. To je bila kolumna koja je pisala o bolnoj temi tada, jer vlast nije podržavala ime Dinamo, niti Bad Blue Boys. Ja sam napisao Mit ili legenda, kolumnu o Bad Blue Boysima koja je podigla prilično prašinu i odjedanput su nam prestali stizati sponzori. Sve je bilo manje sponzora jer smo se ogriješili o dušu tadašnjih lobija. Da. Tako da je prilično jedna jaka kolumna koja je bila na drugoj stranici HKL-a, Hrvatskog književnog lista. A kasnije sam dobio svoju kolumnu, ne znam, na trećoj stranici gdje je Bruno Bušić prije pisao. Da. Koliko ti to značilo kao uspjeh da se ipak i ti sebe drugačije doživljavaš, ali možda te i drugi drugačije doživljavaju? Ja samo što nisam pao na koljeno i molio Tomičića da mi da pišem kolumnu, jer mi je to bila želja. Ali naravno, kad imaš 21 godinu da ti puno znači da izađeš, jedva čekaš, samo što nisi prespavao pred kioskom i čekao da izađe novine.
Puno ti znači se ostvario kao čovjek i dobiješ nekakav smisao u životu. Kad pišeš, kad možeš svoje misli projicirati na širu publiku, kad možeš dijeliti svoje nekakve unutrašnje misli, strahove, stavove sa drugima, kad nađeš na povratnu informaciju, to itekako znači i pomaže kod nekakvog osvještavanja, samog osvještavanja, ali i kod ovoga ozdravljenja duše. Jako dobre povratne informacije si dobio i za svoj prvi roman 50-50, koji ima dosta autobiografskih elemenata. Prije nekih godinu dana je objavljen. Izuzetno dobra informacija jer je u Hipu 4 mjeseca je bila rasprodana knjiga. Sad čekamo drugo izdanje, nadam se da će biti. Knjiga kako je sad rasprodana, tako se silno posuđuje u knjižnicama, stalno je vani i ljudi se predbilježe, ne znam, već mjesec dana unaprijed su predbilježbe za knjigu. Jer znaš nekada onako doći u knjižnicu pa okrenu zadnju stranicu i vidite onako sve one datume. Da, samo da neka ne vide mene na knjizi, onda neće uzeti knjigu. Ja sam koji zabranjeno za marmeladu uzimati i tako to nešto. A stavio si sliku? Jesam, naravno. Ma ne bojim se da će biti tako strašno. Ljudi vole horore, pa možda uzme i ovo. Koliko ti je humor i sposobnost da se i šališ na svoj račun pomoglo u drugačijem prihvaćanju sebe? Pa humor je u svakoj situaciji potreban da se razriješi nekakva blokada među ljudima i mislim da je na humoristički način sada na svom portalu, CBiz portal i na Arapskom listu pišem te kolumne koje su polukozerije, recimo kad govorimo o stvarnosti. Stvarnost nam je jednostavno totalno tragična, pa bolje pretvoriti u tragikomediju nego da svi plaćamo. Da, to dakle jesu na neki način ozbiljne kolumne, ozbiljne kritike, konkretne situacije, ali postoji taj doza humora. Postoji uvijek ima ti kečevi, te udice koje postavim da su duhovite, barem drugi kažu da su duhovite, ne mogu ja sa sebi reći da sam... A možeš, ajde, znamo da jesu, tako. Uglavnom te su udice, ali uvijek nastavim napraviti konstruktivnu kritiku u kolumni. Naravno, dobre i konstruktivne kritike, ali većinom pohvalne si dobio za novu knjigu Molitelj. Ona je nedavno objavljena prije par mjeseci. Pa koliko čitam na internetu, kritike su odlične. Ljudi su je prihvatili jer je to, koliko su mi rekli sad ljudi koji su u književnosti bolje upućeni nego ja, to je prva knjiga koja progovara o problematici beskućnika i beskućništva. Tako da je ta socijalna fikcija sa elementima, nekim vjerskim elementima koji će nekome biti fantazija, bajka, nekome će biti istina. Naime, ja sam upoznao molitelje koji mole i ozdravljaju molitvom i svjedočio sam čudima. To je za mene istina. Za nekog drugog nije. Za nekog drugog će biti istina ovaj početak polovica romana koji govori o beskućništvu. Ovo će mu biti tek nekakav fikcija koja daje nekakvu katarzu tom liku koji se spašava na kraju ove knjige. Nećemo sad otkriti o čem se radi. Ali eto, A koliko tu ima elemenata autobiografskog? Pa ima dosta. Zapravo, to nije samo autobiografija, to je biografija 10 likova koji su sažeti u taj roman. Jer bilo bi glupo da se sad jedan čovjek prepozna u tome. Ovdje se moraju svi prepoznati u tome kad čitaju. Jer doći na ulicu je nažalost prijetnja svima nama prijete ovrhe, krediti, ne znam šta sve ne. Tako da ima dosta i autobiografskog straha, socijalnog straha, ali i onoga vjerskog, onoga prepoznavanja i želje da se kroz tu duhovnu komponentu iscijeli samoga sebe, ne samo duhovno nego i fizički. Jel? A s nama u publici je i Tajana Obradović koja je surađivala na romanu. Tajana, pretpostavljam da si oduševio uspjeh i dobre kritike romana. Da, naravno, oduševio me je, mada je bilo to i očekivano. Dakle, Krešo je već prepoznat kao autor. Roman 50-50 je odličan roman i nakon tog uspjeha kad je stigao roman, kad sam ga pročitala, bila sam sigurna da će i ovaj roman doživjeti uspjeh. Mi smo imali promociju na kojoj je bilo nekakvih 120 ljudi, što je za književne promocije jako velik broj ljudi. Naravno. Velika stvar. I Krešo, kakav je to osjećaj? Pa super, drugi put ću prodavati karte da zaradim nešto.
Svi me smatraju čudom na kotačićima. Šta da kažem? Pa ne, predivan je osjećaj kad te prihvate kao književnika, kad te ne gledaju kao osobu sa invaliditetom, nego kad te gledaju ravnopravno, kao nekog ko je uz bok svim ostalim književnicima. Što zapravo žele sve osobe s invaliditetom, dakle da ih ne svodiš na taj hendikep, nego da su osobe koje imaju te karakteristike. Da. Mi smo i ljudi jednako važni, jednako vrijedni u ovom društvu kao i svi ostali. Naravno. Iako nas se sada više ne kroz medije, ali nas se do nedavno marginaliziralo i smatralo građanima trećeg reda. A vrlo smo bitan čimbenik kod glasanja. Ima se 400,000. 400,000? Da, 400,000 i više. Tako da ste onda u određenim izbornim godinama sigurno puno... Puno smo interesantni. Onda nas svi maze, glade i tapšaju. Imamo plava ramena od tapšanja. Kada ti sebe doživljavaš, koje ti svoje uloge neko stavljaš na prvo mjesto? Da li je to pisca, kolumnista, prijatelja? Ma sve. Ja ne radim nikakvu razliku. Ako sam nekom prijatelj sam. Nastavim svakom pomoć koliko mogu pomoć. Nisam čudotvorac, ne mogu nekom naći posao, ali nekom mogu dati utjehu. Što se tiče kolumnističkog dijela, meni je čast i privilegija pisati za CBIS koji je itekako poznat po tom slobodnom novinarstvu, koji slobodno otvara sve teme. Isto tako i s Arapskim listom koji progovara o ljepotama otoka Raba i kvalitetama otoka i ljudi koji žive na njemu. Tako da mi je i to primarno i veseli me svaki tjedan pisati kolumne. Isto tako što se tiče književnosti, tu je stvar da, evo ja sam nedavno počeo i sonete pisati, lupilo me, tako da svaki dan treba pisati, to je kao i trening. Ako i nešto napišete glupo, to je ipak u kompjuteru, šifrirajte ili izbrišite, niko neće skužiti, tako da možete bez problema. A koliko ti vremena treba da procijeniš ima li to smisla, da li znaš odmah kada pišeš nešto iza čega može stajati ili možda bi spadalo u ovoj kategoriju glupo, kao si rekao? Vrijeme proteklo od printanja do mame. Onda strogi kritičari kad kaže to ti je bedasto, onda znam da moram brisati i gotovo. Onda strogi dobronamjerni kritičar, nema ih puno takvih, to je jako drago. Nema. Za svakog pisca. Mami su uvijek strogi kritičari, ona je rekla da nije nešto taj molitelj, ali ipak Ipak može proći. Definitivno kod mene i kod nas može proći. Hvala ti puno što si bio moj gost. Sigurno da ćemo se vidjeti ponovno, a moja sljedeća gošća je jedna sjajna žena. Molim vas velikim pljeskom pozdravite Danicu Rob. Danice, dobrodošli. Hvala. S vama je u društvu i Dart. On je tek odnedavno s vama. Tako je, to je drugi pas vodič koji meni pomaže kroz svakodnevni život. 3 mjeseca smo skupa. A pomoć vam je takako potrebna jer ste izuzetno aktivni, možda jedna od najaktivnijih slijepih žena, ne samo u Karlovačkoj županiji, nego i u Hrvatskoj uopće. Evo, možete nam ukratko reći čime se sve bavite? Pa eto, kad smo kod tih aktivnosti, bavim se, znači, kroz neke sportske aktivnosti, pikadom, kuglanjem. Pikado? Da. To je govorni pikado za slijepe. Osim toga još ste izvanredni i u brzom čitanju. Čuo sam da pročitate 80 do čak 100 knjiga godišnje. Pa da, nekad sam više čitala sad, s obzirom da sam i majka i godine nose svoje, druge aktivnosti su tu. Malo se to smanjilo, još uvijek dosta čitam i... Svjesni ste da prosječni Hrvat pročita 1 knjigu godišnje, pa ako vi smanjite sa 80 na 60, da je to i dalje jako mnogo. Pa dobro, posudit ćemo ovome koji ne čitaju. To najviše volite čitati? Ma svašta, od beletristike, uvijek neke hitove koji se novi pojave, jer naša knjižnica za slijepe je vrlo aktivna i prate, znači, zanimanja slijepih i slabovidnih čitatelja, tako da ono što se pojavi u knjižarama, što je traženo da se snimi na audio zapise, tako da slijepi i slabovidni mogu čitati. Evo, nadam se da ćete i Krešinu knjigu uskoro imati prilike pročitati. A spomenuli ste da ste majka. Da. Djeca imaju 20 i 17 godina. Da, to su već skoro ljudi i jako sam sretna i ponosna zbog njih. Evo, sin je danas s nama pa ga možemo i pozdraviti. Ono što je lijepo u vašem odnosu s njima, oni vas naravno ne doživljavaju kao slijepu osobu, oni vas doživljavaju kao mamu. Ma ona mene doživljava kao najobičniju mamu. Ja samo kažem, ja sam samo slijepa.
Znači isto, kao što je rekao Krešo, čak se volim i našaliti na svoj račun, pa nekom zna ispasti, gle, situacija nije ružičasta, a ti se šališ na svoj račun, ti ne vidiš. Ali čovjek mora prihvatiti tu situaciju. Naravno da u tineđerskoj dobi svi imamo krizu, imala sam i ja, jer sam skoro od inkubatora, od rođenja praktički slabovidna do skoro sljepoće koja je nastupila. Padala sam i ja u depresije, bilo raznih faza, ali to ne pomaže čovjeku da proživi ovaj život koji ima i naravno da kroz te fazice čovjek ojača. Čak evo šalama i na svoj račun, nema veze. I niste osjetljivi, malo smo razgovarali prije emisije, dakle kad neko spominje riječi, ne znam, pogled, gledanje, ne, meni kaže vidimo se, pa okej, vidimo se, zašto ne? Jer to je u hrvatskom, to je u žargonu riječi. Normalna je fraza i ne treba se nekog posebno doživljavati. Uz sve to dosta ste aktivni, ja bih rekao da ste dosta društveno angažirani, često idete u škole, pokušavate djecu naučiti o Brailleovom pismu. Pa da, ajmo reći, Brailleovo pismo je temelj pismenosti svakog slijepog čovjeka. Nažalost, moram reći da sve manje ljudi slijepih koji su sada u toj situaciji se koristi baš Brailleovim pismom, koriste se kompjuterima. Ok, to je super, koristim se pomalo i ja, informatizacija radi svoje i nama su sad dostupne znači kompjuterske mogućnosti jer su nam govorni programi dostupni. Također se koristimo mobitelima, u najnovije vrijeme čak i mobitelima na touch. Znači sve se bazira na govornoj jedinici. Ali smatrate da bi to trebalo vjerojatno biti nadopuna, a ne zamjena za Brailleovo pismo? Mora biti izvor svake pismenosti svakog slijepog čovjeka. Informatici svaka čast i super što ju mi pratimo i daj Bože da nam se omoguće, jer to je jako skupa tehnologija koja je nama često nedostupna. Znači nama samo oprema dodatna za naš kompjuter koji bi mi htjeli nabaviti košta 10 puta nego obični laptop koji koristite vi. Vi ste jako aktivni i angažirani u društvu, možda ponajviše u vezi toga da druge slijepe žene nekako nagovorite, da daju sve od sebe, da se ne zatvore u svoja 4 zida, da i one budu aktivni članovi društva u raznim udrugama. Pa da, jesam. Srećom, ja sam tu nadomak Zagreba u Karlovcu i puno smo radili u našoj udruzi slijepih grada Karlovca, Karlovačke županije, na edukaciji ljudi, obišli smo zdravstvene ustanove, dječje vrtiće, škole. Znači radili smo na tome kako pristupiti slijepoj osobi, da to nije nikakav bauk, da samo riječ, jer nama je riječ bitna, riječju dobijemo neku povratnu informaciju od osobe koja vidi, koja nam može eventualno želi ili hoće pomoći, a na nama je da li ćemo mi tu pomoć prihvatiti ili ćemo u datom momentu reći hvala vam, ali ovaj put možemo sami. Dakle, ne bi nikako trebali sažaljevati osobe s invaliditetom, nego eventualno suosjećati i pomagati kada one traže pomoć. Tako, ili eventualno ako vidi da stvarno slijepa osoba je zapela negdje i ne može se snaći, naravno da svako od nas će prihvatiti pomoć. A sažaljenje to niko ne prihvaća, jer kažem, to nam je najgore dok netko, od toga nemamo ništa. I to vi vidite kad vas neko sažaljeva? To se osjeti. Mi imamo nekako, ja ne kažem, vidi se, to se osjeti u glasu, u pristupu osobe i odmah nekako te to snizi, kak bi se rekao, za razinu. A ti kad skužiš da te osoba doživljava kao čovjeka, ravnog sebi, znači ok, ona je slijepa, ona ne može voziti auto, ne može neke stvari. Jer bilo bi ludo da ovdje govorimo da osobe s invaliditetom mogu sve. Imaju neka ograničenja definitivno, imaju, ali... jer onda ne bi bili osobe s invaliditetom. Naravno. Ali da se ih doživljava kao osobe koje, eto, imaju i familiju i bave se raznim aktivnostima, kamoli sreće da se više zapošljavaju i taj problem bi trebalo možda ovdje reći. Ali to vi sve svojim primjerom nekako pokazujete da je ipak moguće, dakle da ipak i na kraju krajeva u vašem angažmanu ovisi koliko će vas i kako će vas drugi ljudi percipirati, jer ste dakle i ostvarena mama i vrlo ste aktivni, bavite se svim tim mogućim sportima, što se tiče toga aktivni ste od mene. Tako da svojim primjerom pokazujete koliko zapravo osoba sama može uzeti najbolje od situacije. Ma da, to je bitno jer u kuću se zatvoriti među 4 zida, onda samo crne misli prolaze čovjeku kroz glavu i
Ne znam, mislim da to podiže moralnu neku samosvijest svakoga i taj pikado što smo spomenuli, kuglanje. Naši kuglaši, recimo i kuglačice, bilo je medijski popraćeno, stvarno postižu velike rezultate. Znači ne govorimo samo o nekoj rekreaciji, samo izađem pa ajde samo da izađem. Stvarno su ljudi, borci, ne samo slijepi ljudi, nego sve osobe s invaliditetom su veliki borci. Hvala puno. Hvala. Ste bili moja gošća, bili ste sjajna gošća, mi se vrlo brzo vraćamo sa zadnjim gostom. Moj zadnji gost je učitelj koji se strastveno bavi košarkom. Josip Roguljak. Josipe, dobrodošli. Hvala. Josipe, vi ste rođeni bez jedne noge, no to nekako nikada niste doživljavali kao prepreku. Kada ste uspjeli prihvatiti svoju situaciju? Pa ovako, ja sam rođen u velikoj katoličkoj obitelji, znači tu nas je 5 braće i sestra, tako da sam uvijek odgajam u tom katoličkom duhu. Naravno, ja sam u pubertetu kao i svaki drugi ostali čovjek se traži gdje sam, kamo idem i tako dalje. I onda sam u jednom trenutku... Jeste se pitali zašto ja, zašto baš meni? Tako, jesam se pitao i onda sam u jednom trenutku shvatio da sam stvoren na sliku Božju i da sam kao takav idealan na neki način. I da moram biti takav i to je bilo to. Jedino sam onda prihvatio sam svoj život kao takav i pokušavam živjeti punim plućima. Svaki dan što mi pruža to uzmem. Za to je dakle uvelike zaslužna i obitelj koji nikad nisu radili neku posebnu razliku između vas i braća i sestara. Tako je. Svako od nas je imao neke obveze koje treba obaviti u kućanstvu, tako i ja. Uvijek sam dobio neki zadatak koji ja mogu napraviti i koji se treba napraviti. Koji vam se kao tineđeru sigurno nije sviđao kao bilo kojem drugom tineđeru, ali danas shvaćate koliko je zapravo to bilo dobro. I kazni i sve, tako da uopće nije bilo razlike između mene i braće i radili smo i dosta bedastoća i stvari koje se ne rade, ali eto sve to. Mladost, ludost. Tako je. Spomenuli smo da ste učitelj i za većinu djece vi ste zapravo prvi susret sa osobom s invaliditetom. Kako djeca reagiraju? Ja prvi sat uvijek dok uđem u učionicu odvojim kojih pola sata ili 15 minuta da se upoznamo. Znači ja se predstavim, ja sam Josip Rogulja, učitelj njemačkog jezika, imam toliko i toliko godina. I prvo im, da li imate kako pitanje za mene? Otvoreno budite. I onda ako počinju postavljati pitanje, ja im odgovorim, ali sve se svodi na to da ja njima objasnim da je svaki čovjek rođen sa različitom bojom kose, boju očiju, visine i tako dalje. Tako da sam ja rođen samo sa jednom nogom. Uvijek to napomenem da imam jednu nogu, ne da mi nedostaje. Te da mogu raditi isto što i druge osobe. Onda im pokažem da mogu poskakati, mogu hodati lijevo, desno. Jer ima to zabavno, čudno, kako reagiraju? Zabavno. Dok skočim, djeci to zabavno. Da mogu normalno pisati po ploči, da mi štake služe za hodanje, a nekad ih upotrebljavam i za pokazivanje na ploči. Vrlo praktično. Da. Tako da isto im napomenem, ako će mi trebati bilo kakva pomoć, da ću glasno i jasno to naglasiti. Tako da nekoj djeci treba možda sad par sati da to prihvate školskih, a neki ono prihvate i nakon toga ja sam za njih učitelj kao i svaki drugi. I spomenuli ste ono što mi se jako svidjelo, da se koncentrirate na ono što imate, a ne ono što nemate i da je to zapravo princip koji bi ne samo djeca trebala slijediti, nego i svi odrasli. Svi, tako je. Znači treba čovjek prihvatiti sebe kakav jest i iz toga napraviti i zvuči najbolje što može. Kako odrasli reagiraju? Jer oni imaju više problema od djece. Ovako, ja razlikujem dvije vrste pristupa prema meni. Znači, kad me čovjek prvi put upoznaje. Da li osoba pristupa meni kao prema osobi ili da li osoba pristupa prema meni kao osobi s invaliditetom. I ja se odmah ako pristupite prema meni kao prema osobi, ja sam odmah opušteniji i tako dalje. I nema nikakvih problema u komunikaciji. Odmah se upoznamo. To ja vidim i u trgovini. Naravno. I trgovci koji pristupaju prema meni kao prema osobi, ti više zarade.
Sada ćete im otkriti veliku tajmu, ali ne samo da vama, nego da svima pristupaju kao osobama, a ne samo kao prolaznim mušterima na 10 sekundi. Tako da, dobro, to ovisi i same osobe s invaliditetom kako pristupa prema drugoj osobi. Da li je otvoren, da li se spreman šaliti na svoj račun. Jer kad vi izvalite neku šalu... Koje vi šale imate na lageru onako? Evo, na primjer, s kolegom sam neki dan raspravio o automobilu da kak bi ja sakrio vanbračno dijete da mi se dogodi. Dobro. Ne? I onda sam rekao, to bi bilo teško za sakriti, ako bi se kod rođenja vidio mali crni s jednom nogom i 2 štake. Drago mi da ste i vi, kao i prijašnji gosti, spomenuli humor kao nužnu stavku svakog zdravog života, bez obzira na životne okolnosti. Spomenuli smo i tu aktivnost, dakle, vi ste strastveni košarkaš? Treniram, tako je. Moj klub se zove Košarkaški klub osoba s invaliditetom u Varaždin. Nastupamo u Hrvatskoj ligi, u kojoj nastupaju 6 ekipa. Kod nas u Varaždinu je trenutno 12 aktivnih sportaša koji se bave košarkom i pozivam ovim putem svi koji su zainteresirani neka nam se pridruže. To je jedan interesantan sport. Zato jer istovremeno može u taj sport igrati i osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta. Znači samo je potrebno sjesti u sportska kolica, tako je. I onda se može tu družiti, znači zajedno. I to je jedna vrsta integracije i osobe s invaliditetom i osobe bez invaliditeta. Ali ne samo košarka, to je samo možda zadnja i najveća strast u ovom trenutku. Dakle, bavili ste se i atletikom, plivanjem, boksom. Isprobao sam paintball i tako dalje. Ja volim, kad mi se pruži prilika, isprobati stvari, jer to me obogaćuje. Plivanjem sam se bavio, ne znam, to je već prešlo dosta godina, ostvario sam neke uspjehe. Ali sve ono poučno od toga je, naučio sam tehnike plivati. I kada dođem na more, ja obožavam skočiti u more i plivati, uživati jednostavno. Evo, spomenuo bi i bio sam tako zainteresiran isto za boks. Počeo sam trenirati, samo nije došlo do meča. Evo, to nisam imao možda hrabrosti nastaviti dalje. Znači, nisam ja neki superman, imam ja neke svoje granice i dok vidim da ne ide, onda ostavim. Ali to me isto na neki način to iskustvo obogatilo. A kako ste trenirali? Kako ste našli, ne znam, sparing partnera? To nisam našao sparing partnera, to mi je malo problem, ali moj trener Hrvoje, kojem ovim putem zahvaljujem, me je prihvatio kao osobu i svaki trening je prilagodio baš ovoga meni. Dakle, može se naći način kada postoji volja? Tako je, može se naći. Kada možda i nasuprot mene stoji koji ne prihvaća moju volju, ja sam tvrdogav, ja tak dugo dok ne dokažem da je po mojem ne odustajem. A osim po tome što ste borac i što ste pozitivno tvrdoglav, po čemu biste htjeli da vas ljudi nekako pamte? Kako biste htjeli da vas ljudi dožive? Pa kao osobu koja, evo jednostavno, nek svaki ima, nek me upozna, nek vidi po čemu sam, koje kvalitete imam, što može. Da li sam prijatelj, da li sam dobar brat, da li sam dobar učitelj, to svako nek sam odluči. Ujak, stric. Stric, kum, da ne nabrajam sve ovoga načina. Svaka osoba neka sama, nemam tu neku želju, samo da me prihvati onako kako jesam. Imam ja svoje loše dane. Mislim da je to želja svih ljudi zapravo. Da, imam ja svoje loše dane, imam neke stvari koje jednostavno ne mogu napraviti, tako da, na primjer, ne bi nikad išao biti astronaut ili pilot i tako da neke stvari uopće ne pokušavam. Smatrate li svoj život i sebe uspješnim? Pa da, u stvari ja živim svaki dan, probam iskoristiti se svaki dan što više mogu. Izvući iz njega što više mogu. Tako da, zadovoljan sam svojim životom i iskreno rečeno ja ga ne bih mijenjao. Zato je možda iskustvo koje sam stekao kao osoba s invaliditetom od rođenja, možda da sam osoba bez invaliditeta možda sad ne bi tako živio i taj način razmišljao kao sada. Hvala vam puno, Josipe, bili ste sjajan gost, a hvala i vama što ste nas danas pratili. Nadam se da su vas moji gosti potaknuli da i vi napravite maksimalno sve što možete da iskoristite svoje potencijale i da vam svaki dan bude dobar.